ni nua panyin di akosi baabi na baabi odi kosi ye na honye ekwan no so wo beye to akofa ka na bisifie nti memra na memehwe na yempe engine enfantum na ka no anya djuma na ka no ba na wo ni nua panyin ho no ka no na engine nye nti omo ye ya engine so ntimi anya djuma na omo de si baabi na mse onfansi wo tam so na se minyeska me panyin atum na ka no aya djuma na ka ni swa ko be afi na minyeska afi mi hwa na se enima so mo edin na msa na tedia ene mi wo plot ba ku bi da ho akokare me twafa 20 million na me de abeto engine na me de sabe na me wo onu ho na me twabe di abe no so amwa me nti me koton pro obrecho ubra obra nyina uwa ze no anu no wonte hwe but wo da ho na hu na mane dia ene wo be kai boni bia wudi obi sa na se onu sabe na tie Sompa edi twa so no no se o kwadi sua nti se obefra mi bio so on fra mi bio so yehu ani enu anu no o yehu adanse oh fine mo de o mo kanokre enu anu no on fra mi bio ave kai wo so aton kai waton na me fra so a unso on ka hwe nipa no oton ka no so oton ka no so ma mi hunu so a enu so o ma mi hunu esa wa faka na sichi kwan bi so ka no ankasa wono ankasa within the zone no amu no aton ka no to wo fa si ton ka no sika no de amam dabi minim ache e kwa fini September na wa ya wan fa onu wan fa sika amam dabi onu so aka so unhunu dabi ka no besi se ye kase nti wo ha wo de ba ye ne se madawroma munno mi na menye me ka se wo ka se anase usika mfo ade ma me de ka no kwa na mi hia me ka no me ka chense me nton trotro na taxi caravan sorry taxi caravan nti asem ni nyina ani anu ani yo wo wura fere ma hwa me ha me wo baabro me wo Qur'ani ana me wo podu apede he yehu ani ba pe baabro mo de se baabro de mu nsem nyina kura mo ya mo kenkai o ma bleo we momle bi nka ho pamochew mo ma nye deep peja unsani fano eye me filemo kasegu akaseni mu no eye me filemo mi kura me sem bible asema me bekan no kretrodo kontomponim onyame boa me yehu aboa me pia yo mira momle no ma yen ne wi ma ebrahima bu emrantie na enkoye nim na mira tie Sompa asema ye bekan una abem na ye mra ma yen said ye wo fani pause no no yese e o problem bi the problem ni say o se momle no ma no e ibrahima oh we no ye ibrahima mi sro mo hwe ma ye why e pa che bebre bra ka bebra asem ni nyina yetiawa wo fani pon na e kasai yesimpani to san ye kobabunu dim asem a wo fa kan na wotea no kura ewom ene sen na wo so de a wo kire mu ene sen medamase eno kura me wo fa no no onna ne ma me di na chimie no me chiri de me di na chi ena ekofa ne ka ne ba ye se de o kan no na obetina my important mo baby nti Sompa FM me wo hana obekan se ode me wo fa ka na ba ko fa free ekruma ba na esikwan ho na o ba ye no obi abeyi battery afiri so na me say wo de ba da be bra ka bi ma wane so kakra na asem na wo ka no wo de ba da be na che se ye sha se a wo fa se ti anchiremu ode maaye no pepepe unu apani ko fa ne ka fa start free ho pepepe ko fa ne ka ne bae ono me bra na de ba be ye adwuma ti yam se obae no oso ono a drive free ho bae but obae no ode ye adwuma no na emwa enwusie bebre ene fort nkete nti ono a credit kan no ono a ne ko boss aka na omo toto ase ne makakra no mo je ye entimi anyi yi se de ono open no
ɛna ɔmo paki si hɔ na esi kwan ho ɛhyada kwan no ho school mu hɔ yɛn nyinaa yɛ tie Sompa yɛkɔfa kɔsi magazine baabi a na me nso na me wɔ kaa no bi ana baabi a me repair me car yɛkɔfa kɔsi hɔ nti yɛde kɔɔɛ no na asi hɔ akyɛ sɛdeɛ ɔkae no asi hɔ saa magazine so deɛ na ɔmu tu ho nneɛma na ɔmu yɛ sei akyiri ahwehwɛ no koraa butu no ɛbɔe ɛna mefrɛ wo wɔ fɛi me wɔ fɛi sɛ ɔfa ɔkaa no asi hɔ akyɛ na wobɛtumi ayɛ a anka woma ɛyɛ na Isaac de baeɛ no koraa no wamɛka no kura wɔ mu nti yɛne me ɔno Isaac me papa ne me maame yɛgye sika ɛne yɛde kɔpɛ yɛma obi bi yɛ engine ɛtotɔ aseɛ ne ma sɛ nke bɛtumi ayɛ adwuma antentam nti okay what if first yes nti no wɔfa sɛ kaa no wobɛyɛ anaa wobɛtɔn a brane nhwɛ ho asɛm na wo sɛ ade nti na wode w'adeɛ na obi ɛbɛyɛ ho adwuma no na mo na mane na nka me bebusa wo no so obi adeɛ na mo no wo maame ne unua mo kabo mu agi sika se ekoto engine akosim wo bra wo nya awe ɛnyɛ engine yɛ mo yase wo bra wo nya awe saa na tie nti na me ka sɛ ɔfa Isaac na wo de ka ne soma no ɔno ɛsɛ wɔbɛba bɛbɔ amane na ɔbɛka kyerɛ sɛ wɔne wakasa ɛna wo sɛ Isaac nka bibia wɛ ɛna ɛno kɔdae na me sɛ wɔfa ɛno kora deɛ ɛnyɛ hwee yɛn nyinaa yɛyɛ ma wo bia na deɛ duro nie car no wobɛtumi ayɛ a na ɔsɛ ɛneɛ wobɛpɛ sika bɛpɛ engine no korɛ ɔbae yɛde kɔsii mu kama car no na ɛsi hɔ aborafe nti na petrol tank no awe na akyeabɔ ɛsi hɔ aborafe na yɛn nyinaa yɛ tie Sompa rims na sɛi ɛna meka kyerɛ wɔ sɛ ɛsi a ne yɛwie but ɛwɔ sɛ yɛtɔ tank boot no nyɛ ɛno korɛ me ne wo nenam ne yɛkɔbusa boot ɛwɔ Matias ya em say dan tab no mo se 12 million se say ene dos ya wie nti unya sika wo de beba with em say December ena me konya accident nti menya accident no aboafo ne beboae no omo ewia ye phones ne ye niema nti na ofra me a wunya me no kre wo ye na me ka say ofa sisi aka na si wa brafe enu achi na edi engine sim na da ho asi ho sika wo de beba abeye no wo de to ho na wo ton car no na wo de ka ho de to fofora ebeboa if you say your call magazine that time no kra no na boot ne ye Sompa FM and I'll say and no kre and I'm saying ye obi aba so wo pe car no na o say obetua 6,000 and I'll say Debbie on ton I'm so okay fine but me dear na me nkwala adwen say utwabe unyanya sika the mo aka ni si won so na fort no bi ebe ka nsuo toboro no yes buhye no caravan na memi wo bi ma tomienu ntiminim se ka de the mo ayesi wa ache no na wo boka na me no kan na wo te ase na me se ne ade ache a fa papers ne bla na yemfa ma nipa no yo so obeto no anokre na obaye before so obeba no usu niska me sende wo 300 Ghana city ena wo beka se engine ayi 2 ye no menton yenina ye tie Sompa ende enye problem engine no utu a kunku no moto ne sei me de mawo wa ama em se ni week o se 2 ena me san frɛ wo ena wo se se bibi be boom the scan kra wa yusu san me san sending 100 cedis 400 ena de bae o bae no car paper wakoto car de amount eye paper for na typewriter for na omo ye transfer no form A ni ho custom paper na so form C ni ho am say of a paper ni na say an wokoto car no we ya ne papers omo de mawo am say there be car no so sa Opel caravan no entwemfam wum pa nti sa dia gise ye ko cheke me friend nipa no na ne number wo
pepa no so wanim Sompa FM say bacho kai me wo fa de betoye ye sei we afie no na pepa mo de man we nku a no wo se wo no wo koto no saa no mo de man no saa no mo de man no nti ono de opa ono betima kokko some office on de ache masa ache woni en wo kase ko no me no ni gina ho na nipa na oba se obeto ka no adi nka ma me 2000 ubo ofa mane se nipa na blue ska no gina ho sika ni kura me na me ka se ne ofa je na ye hwe papers na enkae no na wo kura wo se da bi untime nye eba ne saa no na anya yi a eho no ogi 200 cedis esaf e de full car ekoi akwada ye ko no oba ba bia me ye nyina ye tie Sompa oba ho se ofami aha na me ye adwuma se woni me fie kura aha na me ye adwuma obetimi aba me nya nipa boni ni se nka me ka le besi wo 2 or more years no ka me ka cho se ahye ana obi awi a nemu sika no me pese anka ye di sika no ye bibi se ne be ya ubenya so mfaso if se ka na wakoto na ho wonsem no kore abusua kooko ene yese wakoton ena wo de akoto ka nti ama woni wuni anom ntamo enya yi na mmom nti yusu asema waka kire me ne se de wo de beye de emfa me ho nse no ane de na me se da bi ofa efa me ho if se me ba ye kurum na me wofa enema nkoyi a ebi beka me nti wo se yusu ni yi na wo kra ka se wo ende no kre ye bepe bibi dia ye ho akoda afi Sompa FM ena me de ekonya accident ewo kodi Philemon memo asese car no ewen mame wadawroma okay. mame mitika kre yo mate ena ekoda ye afi papers no me de ma je wo beto car no ena wo de call o se asoko se hin ekoyi papers no me bo amane se car no enya ntwemfa mu o da me ka se me fa sika no ma na me che so nya abotre na minya accident nipa na odi ade na nimu no minya no a oye mpotam ni ote ye down if you ho ye down ho onye nipa boni ni afi da mafiri ayi abanti me pa ma me gia ma me ma me wife edi 2000 ebrel ama wogiye be month or so oba be bia me adwuma se obegimpa no wo ho na me frɛ nipa no ene wo se ma me break akra bi na me diska no be ma anu mo de abro na che se pacho film o car no nipa no mo ye cars papers ye nkomla wo de koi car no de na wo de ye ho adwuma enti we fa se wo de koi wo de kwa o koi ho adwuma na wato se na me ka se first day na oba no amba 2000 abi ato ase ti say 2000 ko di hwan ho wo de ma wo fa ofa me ma 2000 me ofa me ma uska 20 million me ntia mti bodua no ofa me ma uska ntia mti bodua no me am 20 million me pacho Mr. Philemon wo mate say wo ye teacher you are enlightened pacho wo de ma no no adanse die be na wo ho to yere na disika na ma no me yere ena me disika na ma no ena ode ma wo fa o ma 20 million yan fra na yere no mo fa mo nyene yere number na yere no wani mo bia mo fra ne mla ene ode ne number abj mo mla na yan fra na yere Philemon nya botre wo so de ma wo yere no de ma no de aye tietietia se e be fra wo yere na date kura wo de ma no no wa kire ene baby kura wo de ma no so ye ni momo so de ko share ne nsem no wa kire na de beko mati yes mati mpanyimfo ase because wo Philemon fire sumanku betie Philemon way Philemon yes ati emla wo di sika na ma wo yere so mfa nkoma wo fe wo fa na ne na ya aka oh me adwuma me ye no me kwa ahomache me bibia ona di ho dwuma me bibia ona di ho dwuma
to yere na edi eya ho adwuma ma oh say bia menya meni emra wo diska ne ma wo yere so mfa nkoma wo fa fro fa bona ma ne so fa me se me yere mfa sika yes emo ka kire ne say o mehia no obeba fie no o se me yere o kumasi dwom obeba krum so wo de beba ha de ohia wa na wo de amawo ena woni ni hia ye ofre me diska na ma wo fa ena no a wo ba school mu no be teacher fo bi wo ho wo ba me school mu wo be kan se aka wo sika sen 3000 na 20 na me de ma no o ekura ho na wo te no ekomo dew wo ne o yere ne wo makura mu nya di umbedi na me se wo fa sama me kan yi ele da ho yo wo se ende mfa me ho na ɛhɔ no kra no wo ka kyerɛ me sɛ ɛne ansa na wobɛkɔ nyi sɛ ma ka sika twa so na de no mu hwere ofa oso wa ba ni school mu asema wo ka no fa sebi branch e wo fa si oti wo nsa se bi obebo ni tirima kasem a enye no kore wako ni school mu ni na kodi sa nkomo ya wo ke wada woroma na asem no nya mere maye na se bi utwa atekrema totowe a onwi nam bia medasi ni school mu ho makoho na minim ho nti ebra ka no bedi ni ho no na me frɛ no na o se memra na o kyerɛ me ɛhɔ ni school mu ho na me kɔɛ nti me kɔ ni school mu ho no wa ma me sika o ka kyerɛ me sɛ ka no wa ma lorry fe Debi o ka kyerɛ sɛ ka na first day me kɔɛ no wa ma me lorry fe o ka kyerɛ me sɛ me de me nkɔ sɛ wo ton busua asase me de me nkɔ na ka no akodi mine ho nam se nya botere bra trans on be free nam se mine no me hunu mine no na me hunu sika ka no ton ya o de giye na me na me de ma ade me nim ni pa eton ma no undi bi ton ma me because me ebo amaje no nya sa na wo baje me de me koto no enya sa na o Filimon ada na nipa o ton ka ne ma no ma wo fa hunu ma me entisa di wumnie wo ba osanko oba o mano osanko some betimi arrangement say bi anipa ne mra na ofa beba no mehia no cause e bi anso ka say price out on next an ko beton debi o me catch o say abusua ni nyina no o ye samwe bi nti omo no oni obi anya fan wa abusua no me wo fa ne wo me ni wo ho adwembo ne da nti ade no initially nyina no me bo wa mane say ena ade na ekọ say no any say omo price ye some be man say 6000 wo bo na mane yes ena wo say on kan kure Filimon den kan mi busa wo say mine no ton ka no ma me hwere na me ne ka ma me ne ka no ho asem fre man no ma me na me ne ka ho wo say mine de ba bi wo no me hu no me twantro wo ye panyi me asan ko na me ka no adusia ni akiri adusia sia na mte wo no me twan kontombo da na me ka kire wo say me but kan kure 6000 no me offer enya me hwe intimacy sa me hyebre me wo bi me media ma but nyabotre pa ena me ka kire wo say offer ade no ahyase no me ball bo o mo kan no wo kra wo ka say wo nton akire na me kire wo say de e ka wo bebo e wo ne ma ne ho enti say me kra me ka say wo 2000 kra na o mo de we ma wa fa ka ho yemfa nye investment ena wo ka kire me say de o de be ye de yemfa me ho me tie ase ena no kodae say wo pe say wa wo be ba because kan no na wo yam hyehye wo say na ye ntwefam me yam hyehye me ka ya kotwiri nkran me yam hyehye tie nyina ye tie sompa eni ho ena wo de paper ne ba ya say kan na we kan no de ena me kan ya ton e de wo ton ne da ben oh min kan no say min kai we no but last year ho no before not any aton ade da last year na mfa ni papa ni sika wo fa ni sika ma no ye ton ye no mimi konya accident within that year no no the accident no da wa kopim sabri debi be mena mama we kan ye ton no August mu ye ton no August mu be de men kai date no fine ye ton no August mu say pa chawo say call you say ba you kakagran eja nti asumdwe nti na obaye say won sabe kan sika
sika sen na wo free mo also obetua wa de ama na sumdwa ba ye mpese ye be ko back and forth ye ni sa daje na ye nka na ye hunu kwan be fa so ye be ji sika ma wo enadu yi ye be ji sika ni bia sa na ye nyina ye be pon free ha ye pon free sika sen na wo hwe so be jama wo fa se no no utumi ntone ntwene enti ni ye me ye pe ye film on de ebufo na aba nyaboten ofa sen na wo sika sen no me kan de obi kwa na engine sim ko obi kwa be ma me 150 offer enko se car na ni ho what's your price with 60 million now we are aware what yes oh Philemon I try in court oh me offenti wada woroma what's your price 60 we are aware obwa me se me 60 na me se car na me ton na antempacho na engine kwa yesai engine no kwa yesai na kabodi no so abeka ho they say sika say na woji no offer si ho say car me ton dia meji 120 hey 120 car no se me ton dia ayo ye boa wo ti se wo ma kwan dia na yire no ye nya oba no wa ma no so yenko hello Mami Philemon ni ai oba pa ma he ya na me say you anti wo ho ye me so me ho ye me pa chao ukun se me pese metwetwe February 2000 bi ma o se fama ni wo fa ofenti eye no kore me pa try tu di sika ne ma wo fa no me pa try wo se me fama na wo so first ka bia ma no de ma ne da bai de ma ne kejetia na ma wo foforo pra kejetia gate last gate no e ho na me shia the children's hospital ho na me shia na me ma afia be mu this year ya manti be mu manti ne de me shada nkai gina so ma me offer obai na ka sa kire ba bi kura o sha wo sister in sha on first ka bia ma ofenti me no me o se kajetia eti mami o ka so first ka bia ma hey ofoti ti o hey offer aputu to you say wo boa asem na mami ne kan ye no kore mimi wo kejetia sesi ana me ka sei aya me wan hey offenti me say what is coming anti me so first come no is come me akora me chira tade ana ehye no ai o tia offenti edi wo se wo chira tade asada na ehye o ma me atade be na na ehye no atade asro white atade kakra kadi ena wo hye kambu black and white no wo hye che ena wo hye genstra black wo se me first ka bia ma edi na ekura no ayi sakia abroche for the free abroche ba niam de aya se Ghana man so ni bi we are said se bibi na asia yenka na ti oba tan okura kola betumi agina fo so over Philemon odi asem no behave yourself offer ti oba betumi oba be sie kura koda ti obetumi edi tro say offer hey Mama, offer Debbie wama me ho adwiri mi honestly no so obekuno no me kura me nka ho asem no so obekuno no me nka ho asem no so ye me fa hwe ma no na wo so this kind man no ma me e ka say like time be na because eye me nwanwa na ya no pa ne kura me ka sa me mfam o ka chem so obefie na abeje na mse de me fie de me ma ni ti me fie bi because oba me fie ba be threat so obekunu nti me ma ni ti me fie bi yo offer oba pa na me si chaso why koko ye wadwuma ma yo enti sese no wo se wana ya na abeje offer ama me self anu ti me de ba ha no but yen nyina hwe offer yen nyina yen nkola o katacha oba ma ne kan obi mfo se asem ne yetie ne de ani fam so obi ka asem na hunu se asem na wo ka no kura ni mu a ye hunu se bibi na esi na pese otwe wo fa se aso a ye gitum because kwan bi ode wa fa so bi ye wo ya na se wo betumi aka sa de we ye no kura but meka se nya no kura no ene age na wo mu no to be honest offer ti usis kasa na wo Jeffrey papa wo fa si ho o ma se wa kasa mama o fa home na bi abufuo no de kasa ti wo de ma hwe ma kasa eya bufuo mi dem minum se de bra na ye ne ho ahi
and what they kasa papa yi oba yo betena me office me kasa o very intelligent minum said the office na ye enho ahi o kasa nyina no osun yaw and what they ayesa because efa bi no abrante wa anyade yem ka no krenche nipa wa anyade o yema kasa bra ohini ni me da si bebre ya judge na asem ne de nyame ni nipa anim ni abrante Philemon se ono wo fanya asem obi anka no kora asem kyerɛ wo da enne me ka bi a kyerɛ ntitie ni yi hwɛ se wo ka se wo ka no wo mienu na susuam pa se wo wo fei na befa wo ka ne baako enne obaaye eso akonya accident akyiri me ya ye me bi nti asem na mo ka no me ti no ti se de me de me ho agina mo mienu anamomu ewiase bibie ni wa eja ese wo bia wo gini die wo tam wa de ase ne nsam no obesa kwa anwan ba brebra ma ka mane ama se wo fa wo de ni bi na wo ton wa de diye enna wan fa ne de no nsan kosom anka wo yiri kura nko ne wo fa any problem enna wo kasa yemu nso se koto pan ye gina kura wo kasa yemu no enna abusua asase na oton ye enna abusua that means o pesa o capitalize wo hono hold on me come version na uyisi sane ebeya sika no airport na ekaye no untimi mfa sika ne ma no because ade a wo bie de untimi nsan wo de ne ho enkofa wo yonko de na won santene ma emeka se na me yare da ho na de enti se 60 million whatever million fana de e fana ma no na sumdwemra efri se nyame ekura no yehowa nyankopɔ na wo som no wone wo nya adwene esa de a enye wo dia wo momu no fa na sa bekeka se ena wei ni kata because de wo ka no ena ama ono ne kwan ema ni tumi pese no kura bi a da bi me ya no so di sie da bi on fansie maami se ye ade na ye nahi ena papa o fa o yes sikandi o de ama no na nahi because of kwan na wo fa asidi na fa so wo de maami se wa me nyese me ba adenti na me ma de wo wo na wo kobo maami ama ne ni se ye mpesi kan ye fa nkoye wo bra papa ne nya we mu o mo yes o ma ju so mbebu papa ne kwasea to be honest eno na ma o fa de abufu a o ka se sika bi ani ni wo na sika ne de waje o hima to aso enti oyini ni medase bebre se wa bie mu ato amede no so na de etoso mienu nso wo fa nyame ni nipa anim yen ya yete hei sofo maame na tie yi o sofo maame enso ne judge me nso ametie me ye sofo ye nyina ya sofo a yesuro nyame enti wo ka ade a ye nokra ye honhom ka kire yen de ye ntoro nso ye nim enye sanka sebi adwuma kese mfa ye mesi nkonwa tro se ye medi sa adwuma yi wa ha enu nti eja wadawroma ewo mu se wo fasi de oyaye entwa yiye de na enso so sene nokora wogi podue ya se tese wo wugidi enti enna wo de wugidi no so mo so pe nokware enti eja we de wadawroma ye dwaye toawo 20 million de ye nimpote se ewo ho nti wadawroma abufuo bi ebe bia fache yen ayete yi yesre fache yen na gitum na afi gitum say a judge enkane se de ka no na wo to no sanso so gitum enkoye 120 million bi asem wa ha na tete de na say ye 60 million 50 million je no so ka ho na yemfa you fika ma be just kan tete ama wata na ya sole mamele wo fanya na ise ukra wo bi abema ni bi mamele kase judge medase yeda tiefu nyina nso ase ma wo akwa aba ejanti yemo akwa aba biu se wo de wasem abedan ye se yenka bi ma wo na asantefo bu bebi se eni bo a eya na ekotirim se asemi aye ebusua asem wo fa ase enenie se ehya ase no kura anya nimfi a wadi a kan tete na nka wo na hwe wo fa ase yesi wo fa ho nti menya adwuma owu a menya sika didi obi de bonwom nti menya adwuma enne na nyame adom anibie ene obi anhwe ne ba banti
ama sese emu atwe kakra enti wofa ase de umoja pe Sompa enti de ababia se de asof maamefo mienu ye di kan aka ne judge akan de ababia yabu wofa ase efo se antwa yie ni titiri de oye panyini no kora asem na me no me menti ase se otimi kofa aka no na se waye na anya yie a de awakoto atwene ekwan ho baabi enti wakwato twene ye no me gidi yie se abrantie yi minnim ho de mentimi nka se adwempa no ode koye ho adwumo se adwembone no ode koye ho adwumo ho de mentimi nkyere ba de ema ye bua no ne se abusuan asase no ewo de enim wasem se ebia na ye retaliation opese otowire bi omo pese nka omo ye na eye abusuan asase na ade to ye nti no ye je kohye baabi kura bibi sa na ase ekoso nanso ni nyina mu no emsa wo fa asi suro kakra se ne seskan wo chemu oso ye den yo o ma umu ebi eno de mienka no kore oma umu ebi a wadi a chese nka de aka no afa na nipa ne ye de etuatua na nka ode aso so na accident by na me eno na ya menti ase se ade na ya na sankrofo de car na wo se omutua ena me ba yare ena minya accident ena me woka ena mi yese eno ya na free hen ede na ma ne basa eye sunsun bi na ya na pese esai nipa ne ntam ana saden esi pa enti wofase Philemon said your teacher won't you colleague me colleague teacher minim say obedi no krepa e na so no kra wo mu no omo ye good kan kra baby a wofa edi asemi aduro ya nani asogya me hwe no kra na misuro me ya opposite said ya nani asogya said ya be ya abusuan manso etubetwa teacher ni wo de be ya kra jilo ya de ya mani mu because ye kire ye sesika no ene se ne wo yira aka no watua bi ena papa fa che ye se wa mo wa mane de ni wa ma wa hu enipa a omoto ka no ba wo fa ase ni o 60 million enti wa ma 20 ayan fa se ya aka no 40 na ya settle na enye kama why because me tie no kura na asa wasan ma no 20 bi oka 2020 ni mienu minim ye but minim ono be verify honom enti said ye be ya asumdue be ba no ma yensi wa how dey say 20 bi kura na wa ha ne agi ama wa esrew yenye krata nto so asumdue enti na enkos ebusua so asumu a Philemon wo mu manyonku bi no opakola ne na ye dwuma na me pay wo adanse ni akola ma akora ne ka kire me se ma da zo a megya adwuma no na me se rose maame no maame di ntro obi ba hwe na o se me nka so no yehu ampesa akora ne ma mele akora ne gya adwuma na wanyi na katua enti ogbo din se wo ye sa so bi na me se asem be ye mra maye because ba bia no kure wo bi e be pipi enti yesre Philemon asem a wo fa aka no yehunu de ye beye na sika no yanyi bi nto ho na ma ye tam ne mfa ne sika ma no kwa se pa ofa wanyini wontu me twitwa kwan e metiti kokonuwa ti de owo ho no enye se de bra serious very serious we are here for serious business. I know and I'm sorry. Sompa FM said ye me de bia ma meka ma memba nyina no ben o Mike de bia me ne o muka no kore eye ba kope se ebiasi a enye record me ma asema de bia me de nam no se bibiasi e wo me life mu a enye record a no ntie wo se ebia me ye bibi bone da bi me de bi kura me ensa me wofa me frewo ene wo din komo asem we nyina mu de ma asem ne ma yi Philemon ye nko ye chi se woni ne ntam no sika san ene wo ho aw e 3000 wofa o so on so adenti na 3000 ye fa ni sa de no se mo beto 6000 no enie se ye koye custom ho no omoji ye 500 o fire away
me born a man here. Now, when we are say, and no dear, the bill, friend of our customer, dear woman, would you receipt? Or will ye papers in the mouth? Crap paper into what the car number. Oh, quite no born a man, yes, or quite a man. Yes, of our boy, man, yes, or quite a okay, it you have no 500 na dear baby. And now, make us say, a man of 400. Or buy na dana na 200 900 kramino ya monkano 4 million what 4 million adana make us na 20 million kramina make us wonyina so wonyina o jilore fe 200 etina ka na ese 2 million me sende wo say kra wo ansa na wo ba me sende wo 3 million so ni nyina kra no me ka say enye hwe because na me ka say ton kan engine full engine kunko no wafa was ye kan Philemon meba Philemon asika na wasede ma wo 20 million no de waje what Philemon you say montem no 3000 waje atum se waje madawro mo oh what me say before no de kan 30 million was we sisi fonti na kweza because I can't do a fashion because the be me means see the award or the award buy no eti wofa say no waje atum say we sisi 14 na no kasa wo yere man sika bia ba we 2000 ama eti say wofa say aka mon 30 million 35 bra sika say na wo ho ha 40 ofa de nya bo tere bra Philemon sika say na wo ho a wo de buy 10 million 10 million boka che so 3,000 e buy ye ni agro you scan bra wa no say me ti me fa ni nyina ma no na say na do be man wo ka say di agro na wo be man 10 million na de aka watua de sen one we be fresh so me California be choko ye ni agro ha wo ka che so 3,000 about ni sika be man no wo be chantro wa no say 10 million e show mami me solid say sia be tu to my iska no wo de try me me na me ka kire bra no me na me kan ye try me wo waka say with 3,000 adia brena wo be try out 10 million dia kan da be na wo be tua Jehovah for nyo mu nyina na ka no wo si me nya dia ma no 10 million no awu Philemon Philemon oja Philemon be pacho edomu hweso yi ye tie wanim ne ye ho a voice o ma tie mema ye do obuam ma wo I respect you because of your profession. Why are you doing this to me? Me da say my marriage is kind of na menkai. Pia. Sompa FM. Cratch fefe. Wo fa no wo da wo se sia na ba kofra ko she fridge. Ati o fa for bi o machia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 20 30 over 3,000 500 no o say 35 na 500 Philemon da ben na de be man me ntwa eni ha kura wo de man wo homle enye ne da ben me ntwa what Philemon 500 and sell life for any two ma what say show hu na ajra da be na wo de be ma me na me de ama no ai next week ya ayu over o si next week ya ntu de mfle no yen aye wo ne number ye ni bedin sa wo so de ma ya na appreciate ma why 30 million ni se wa fama no makai pepepe 1 million ya kan mam se wa kan ye million nti fama no waje atu ma me ha wo si wo de ma na da na wuku ye na ha ye na hi ti no kasa no why ti wa ba pa chon ha 10 million yes bra wachi wo yi ku abubu ku ntani nyina atwa pa chew oba fefe blackie oba fefe oba fefe me pa chew wati twaso wati na de wuye ubi twa so aba una betwa fine una betwa nyina sa wo so boduam nti de ma so bo se me gidi ntira 30 million 1 2 3 10 me da se yo nti tenase contract ne mfa course du ye nya mo kwan na mo nko ana fele mo pese okọ oh me
Monte ni tie de tie for no so be kaya na ye futu 0554931931 na yenhye de ewom. Hello. Bola. Amen. Asem ni nyina ne me say fa ase no o ma gen si papa de de tia ta ase na to kan e ti o mo person na tan yi se for ne se no from 2 million into fa ase no no ti o ka me show you pa na me shia mo no ni me nya duma pa na duma na mo ye no me shia mo. Hello, Government. Ya jumpa chodin baby akase free. Government oba kwajo taxi driver. Yo kwajo yanko. Is Government boy no. Ya me enu kwini. Ebi asendu ho ma me ka kire no. Enti na nko mo fa ho so mbe so mo twi papa e die. O se wo ka se busia ta se busia ta. Wo fa se e busia no wo de agina nchen yo. Bibi o wa nko yo no ma me mo ntam asem na ebeka. Asem bi o ti free baby nti na nko ye no wa fa ne sa na. I know what I come to the sort of me. That's of man. Kanyina na age no de beba onye sa. Hello. Hello, Sofman. Oba fe odin baby akasa free. Sofman, pacho okodi am kasa free asante em krofa. Yo, yanko. Sofman, nyame nhira mo pa sa asem edi na bebre. Botimi ama asem no atoboko ne. Yankopon wo nhira mo na won tum nkwanem. Na de me ka kire ye bla feni nti se wono so ye dana se wa me bibie twaboko na minim se church na wotua na se de wa hyese na wotwe wo de beba no na me nti wo de beba nti wo fa won ka na koma nto ne yem na me se wo mu kofie no nso wo mu manto kwane basabasa ye bie ma ye hu ensi ni nyina no kwan ma ye e wo Yesu di mu amen. Amen. Hello. 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 Hello, so for my man. Yeah, ura. You told me make a fresh marble food. Yo, yankwe. Yeah, damasi. Somebody prepare ya 2 year my Yamishirama. Namon Casanchen of Asino. Next time, more on 4, Mammy, someone else. Okay, damasi. Yes, that's. Hello. Hello. Me do foodin baby akase free. Hello. Udini baby akase free mpacha. Mpacha me kase free akimoda. Waf kwaku. Mpacha je kwaku a. Mpacha me de kwame. Akimoda bro no bezo. It's a program ntia. Yo akimoda bro no bezo. Mentie wo TV ne so why kasa. Me paso me ntie me ho. Yo kasai. But so the next time they say, Papa no, over asema ekosoa, who say, "Ya give you baby." If you know, we can't go to the nipa million asema because I'm now daily serious. We ain't person. If you know, remember the say, no matter what happen, into what asema ye after we. Manisha mufa. Yeah, that's it, baby. Hello. Hello. Pachodin baby akase free. Me did the Williams because I'm free teacher. Yo, yanko. So I mean, somewhere might be there and yummy there because no of us no much see my dodo. What they show say, Anka, 30 million no corana. Within 1 year, Uncle the Eduma, Satam, and no one to me for you. One man is canache. No, yeah, or betting woman so in and out to a cotton a car. I be in a shiwakunu. Yeah, where you see, we know it's better than nothing. At least when you be na asumujaba. Why? Like and you know, Kumam was their mind at you, and you know, Kumam. And I come once me pacho. Yeah, that's it. Hello. Yo, good afternoon, baby. I can say free. The family I make a thing kwanza. What is that? Kuransa yaba ho. From 17th July, yeah, Bahoden, then the Ababe, ye BBA was from Pankwanza. Yate, your channel. Yo, at your phone, I bet you. Yo, you can make a number in Shama because how much you solve the case in the Mariano Hopa, Sompa Nkomo, the Amsterdam. That boy in Africa, your energy, a custom is one kind of crunch and open. If you are on panel, so the boy in the day, function.
You, that's a pine for free for me. No, nothing. Emma, a free more bepan of Facha one son. Yeah, sorry. Hello, didn't baby, I can say free. But you made the market come because I see I'm going to come already. Your uncle, attendant. But I go for animal pieball. You young way. But you say, well, Mammy back on our outside and all, but we say a man or someone or Casana, no one can say, oh, yeah, so Pepe, now Mr. Son and I know who say, Papa no, okay, I wouldn't penny a dear some idea. What's the main idea? No, yeah, that's the most more one of my machine now, ye, actually, young boys. Say, you mean in a Philemon? You who and Yamia were fan on Unshroud. Na deɛ ba ye bia no yɛse akokɔ otiaba won kumuba sɛ deɛ bɛyɛ na asomdwe bɛba hwɛmanim na gya sɛ wani dida wiem sɛ wɔn apatua a wabu ahwe no epɛ sɛ woka bibi kyerɛ wo fa sɛ deɛ aba bia tie deɛ aba bia ɔmfa nkyɛ woyɛ sorry bi nsi bi wo na ayakɔla why na asomdwe na Kristo nti Paul sɛ yɛn nkwasiafo enti wo de asibia na ofanso nyina komam se de be ne esole kwa na Kristo nya yewu Yankopon e de entema danse se ye de ye why enti be sro hwo ofan na ka che ne se wo ye sorry de sibia e wo fam anani anye ho omfanche over be sro hwo ofa se ni no no kasa madam ase edi kan madam ase yo madam ase pa se baaye no watimi akama bibia efefefe me ofa no foti Yenina ye tie sompa mepa o chew se ye bibi ena wani anye ho a me de obaade ne nim se me makoma mu fan de ma me koka mbusu asase de na adwen foforo but nyehwe eno na abia akotomu me ni problem from so bia ba o de fa che si ade bibia to atwa okay yes eno ano no you over said the over asisi ni o de asi me so why temi so me de man se me sron from so bi e ba o film afem no fa che na edan ya asem wo hui film owuja wa enye nesan obewu aja film na wono so ne wo fa ne wontumi ma wo mporo enti waso che opani mu amame yo over ene ye nso ye da ase se wanya kobre na wo de program si dos unya ye mugidi a wo de ye bre ye ti ye da ase ye beja mo kwan na why you Philemon me beja no akoto awadwuma so fa producer be hu wachiri ho why you ye ja mo kwan Sompa Nkomo ye bola pa cho mo mi anko computer so adwade ye mla na the case number 2 no wo baby a waba me show isu sa sister de me hu no heaven I be ya meja ye pa cho ko ye nim mo gen ko computer so adwadi Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wo hia intemginafo biara wo zipay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko zipay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi wo sika wo zipay agent a eben wo na tua entity kitwe bi pe yi wo sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu Yenina ye tie sompa mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nya wo pe na yeye bank for bepon na zipay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya pao na nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokɔ be de heba de mi nkɔ biemu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omu da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema sem so kɔ fam o me dwonso so a mete yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso ntentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyema na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso
misro kura se wan hwa stroke de ne ho bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wan tabita ewo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe ewo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo medina firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962 19 ene tabita ya pomodini ya obi benya nso a na free yare ama menu mienu ansenso ye yare kro ya nanso ene universal natural clinic adaromanti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no a wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne yesuo emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sabra ene massage ni bia ba fu ni amapa ene animdefo ene wo de bemmiemia nkakran kosisa won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade di ana hepatitis yade no ene hawo eye universal natural clinic ana make am for the amawo yefun yade de eye munketu akra yare bia hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso s-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani faso be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244102 and now 0200158272 Universal Natural Clinic. Naminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Piao. Adofo ya maya ho akwa ba de abafie. Ene ye baby di na woda. Eye kofi brefo. Odi na woda afri ni maame akosi adu fie. O kronom kyerase. Ena ye bayi wodi na woda yi. Enunti yesire onyame ahoden onyame hyiwa apomuden papa bambo na ade biada me be kra free sroso obeye no onyame mane mrem kofi ena wudi wa wodai wo aunties bebre ye kache onyina ne say happy birthday darling onyame ehraw na yetena siseyia na ye chia adofo nso Dr. Matthew Poku Prempe Ketachie Ewie Sompa ne awefo ne atiefo nyina ye chiawo e wo kwan sonko sokra ewiase aduaba bie no eye bu a abada se ade se de abre no na ye de bobɔ se de betiti bi agu ti abuo bia ye beto aba obi a kire se wa bere na umrenie bɔhye no bebam asanteman emabunu eni dawso Dr. Matthew ewie wo hinini bituchema case number 2 Esther was say kwadie kumase weye complainant accused and as a defendant Emmanuel Ewia asokwa kumase court what day in court why my Esther boduku ya me hey wade bot ne de wokwa me wo bible me wo qur'ani ena me wo podu me ba pede he beje bible na ewiase aye ya nyame beboa wate amene wo boafo fanse ni fani page akoto na kadi uma me achi eye me Esther was say kramen sem bible yi sa sema me bekan eye no kretrodo kontomponim onyame boa me all day in courts aba fefe abaya edi na abaya uduku nyina eti agui abedan wo mami ewie de me wo hono ma ye boko nsonye boko sa afisa we ho ahye me ma eye be 2018 ana mi shia be me bi ama me kwa mi shia no me ka ebi a minim se ne be ye because shia no prison ewo edum prison nya be now so dem mpacho dem wo de aduane koma obi mpacho na no onu dem mpacho aduane koma obi na ohun no na mi hu no ama me
who me the way or can asem kyerɛ me no abai we odi ni pictures bi ba ya nka mo de to so man ya na mahunu baby awade bone ahodwo no de na ba beduru me bai ne nyina tumi aka ne mpabum Esther to aso mami the way or can asem kyerɛ me ya me bo se onya obi krampa sabi ode aduane bebre no wo honom wabede ma che mami me hu no wo ho no chicken pox nyina ye no wo honom nso oka sa kyerɛ me no ye se opese obi boa no ka me boa no se ne be ya me hu lawyer ama no eni se ne be obetimi apie e de aba na me ka se mate na me busa no kra ba ko me busa ne se de ne ma no ebedem no ye se enfom so de wa ye bi wokoji obi moto ene ma no e de ne bedem ti o kire me ni nuamo a me ko ho no ma me hu omo e ma me ko ho no ma me kaka me ko hu lawyer no ma me na sata me ba panyin no 3 years na akra ne hyemechi nti sa akra no na me de ne nam ye kokota na o hyemechi na se wo no wa wo ba dada me pa choma wo ba ko dada okay ti no o hyemechi ani ade ti ye kokot no ma me na asem no o mo ka kokot o na asefem fi se na se wa bo obi ekwan odigi moto ni free ni pa no ho no na nya ekwan papa so ase krono na me ye ya anti lawyer no ba mu ni ade no mo e ma o mu yi no judge ne kra yi je mu nya se metimi ayi lady ni picture no na ye hunu ba bia ye free ya be gina he judge ne kra hu no ehu me ba no o ka se na me ba isunti e na wo yi ni fi se sa mi twantro ka se ye ne ba ukunu mi kunu no mi mai hey shimanim ya na modie ne ya na Jimmy Dra na se de ne a wudi mi pa ba bia wako prisan wuko hu obi wose boa me ne anyu wutumi nya kokudro ko twantoro se me ba mo to aso mami satam na edoni mini do man but me atinka me nya ne se opia ko be sachra na adwen afisa wo evangelist wo hu pacho debi so de ne ye to aso ba fe na mami ntie wo mu ho na opie na obeye se ade amaya ama no obi antimi nya bi se bi ne maami a owo no kra no wodi sika ma ne maami ne se nko hu lawyer emma no na nka wo nya ne maami gi sika no ne papa enya ne papa nya be ma ne papa mum but one na tete no the stepfather en gi sika no mo ko share o mo ekura ase e no mu di sika nti besi no onya obi kura mpa e na me metimi aboa na wo sa kwan so nti e che se me yo ba yetimi ne ye de ebo bratna ano ye so ne me betna tie wo mu ho no mami ska ye se wo kakra ho nti ye me han dan okode wa bedi kan ba betna honom da ti ye meji dan okode na wono an han dan me no dis kan share me nsem na me de koma efiera na me han no no eba ebe kan me ho mami ye wo asafo a na mi wo mai sister bia me fa no wo fa me se me nua ketoa ti asafo a na onu wo kaka na me chia ni se be ma se ni se no mi bedi nkomo e no so as I me ma sorry na ni sofo betimi aboa satan be ma ne ba no onya adwuma ni sofo ni betimi aboa na me ba panyin no sika kakra ne ma ne papa no de sen no eno na di tutotuto aduane kakra si e ba sa no na me se maka kire mo se mo mpa ba ma me ha na nipa ne mai wani bi ba ma hwo mo papa sana makasem no kato aso ba fefe ti mami ai asafo a odem konya na mpai bonka pai ba na so be ma ni nya adwumo ye so otro application bi akọ fumesua ewo CSIR ewo forestry na ye fa no ti ye fa no na ma onu si satam no asewasusa e be ka so de sofo no kra ye na wotimi anya adwuma no eye no wanwanti sade a ono so be ka ye ho ame akọ asori ntina ye kọ asori nkaka na ma me ewo mu na me da ho no ma na jo satam be ma no kọ adwuma ma me obeba be bo punum 12 nam sa na yima adwuma wo ye no wo pon 3 nti ede na wutimi ba yima fam ede na wutimi ba 12 eba 1 ni nyina na me hu hwe me nti ehwe me de me nim se adwuma okọ na okọ
ti ma me wo ho no manajo first case me te wo bla no ho me wo ho no manajo be 12 ena police for firm of firm was kunu ni yima me simpa try was ya che no wo mankan so police station na odi sika bi aba betoto ne ma aha wanka de kroye say ya che no wo mankan so enti obehia me eni me kan che na busuafo no yemra enti ye ko ano pa me ko bo ne maame amane me ko ye ko na oye se odi fake egus bag mu atototo niema yes we twa counterfeit atototo niema nti ni juma oye de wodi no na me yes omo yes me ne no kra na eye fi se me ne oba me ne ti de yes me nim die me kunu eye nso nyame anim nie na me de me nim se me kunu forestry ho no ma e na wo ti o ma na ye kan say eno so omo yes o mbe mani bi eno so ma me manim ni suo ni ne nkrai na me disugu papa no so sa ado ba na sa tam no won wadam wanyam na sa tam wo me ba panya be ma no wa abonten woni blay me ne be ma ho me so why o case na ba odu kuni ye na o case no a wo de aba no eno so ye kwa adanchi case hele ni ya fifi mu se ko ni ye di wom semwa jimwa seswa motoya mu de papa maiwa maba motoya mu de woni asichiri ni asawa motoya mu de papa maseso pokwa brani abusuafo yenkamfo amuzu wodonso enfama Dr. Amuzu no aye herbal gynecologist waye mema tadua ho adwuma free tetentrede tadua afon tadua achiachia ni nyina Dr. Amuzu aye ho adwuma na wahunu se ma ensu ye hia adwade bebra eguo eye ma bia ye ntumi nsiesie ye ho a ye kunum ni edi ahyiemu a enye wo mo da emai we nso de niema hyehyemu a enu nti wo mo di wo mu ma wo mo a mema ne ntina fie ti we di Dr. Amuzu se wonhwe ma wade bi emu bomoden a so obeji Amuzu herbal powder enu de wudi begu kokom ensuo de de anase tea mu wono ma oba wa yo besi ma ho atwa kama Amuzu v cream wo de fefa ana wo de kwaha wase ayamoton wo de to anu awo mu atefo na aye kama na fe Amuzu v herbal powder no de ema feelings bonse wo ku apose na chese wo frefre ni saa no ono so dia be wo mama na odo aso we no nya bi wo ba bia agisa Amuzu ya so ekese otafo nhia yeso na sa wo be frɛ yen 0247 776743 na oso wako akwakoje odie zipay to zipay eye kwan fo fra ye fa so di sikakra de ekoma obi wo bra yente wo hye kra medofo wo di ane se wo be fa wo phone no na wa dial eye wo dial ya eye *270 hash wo press one now wa register with your ID card na fe eno ano no send this scan now dial *270 hash option 2 na wa send this scan ebro 10 million titi skema na 1000 I bet you 10 series ade ato credit sika bi abe send ebi mu dia ye tete wo no ye die na ye chew sika mizo 5G abarativo eyanom ne ya wo dwama so aye num bie emro nanso esese oni padua 5G no hihye ni padua no kama ebeboa mo aye adwuma bredodo a wonte bre jinsi ni nti ebema bema wotadua ho ntin no atwetwe na ye bare se dua na ni eni ejai whether ya say kateta na chese una oda ona obe ni wani ahahan me pacho ma mele ni odi abrefo be konna so na mizo ne nso ntonso tigu hu na na mo minimu a na aperitivo ne de Italian herbs and spice e ma wanu mu tse watumi adidi na wajaw nan so eyie manager Daniel 21st clinic overseas bekan supermarket sister say wa about post office anomanje mama Esther Adumni Asumdwe Junction after Baptist University PNC Ventures anomanje taxi station yene Charity Hospital Junction die nmushem na Sachi Enterprise asafo abinchi yene VIP car park die nmushem medofo frɛ 0246
270221 na onsoko na kwaje odiem na yetoa so na yedidwa na mawa maame abe oba kokodu for oba ya santo awie ye brei wote nu tanko hini ni nu brande ye adwuma sa yade wo bra obowura huhumu na setumi bi tagire wa krim no de na hyewo e de na boduam say yes sickle says mujade maami abesu obesa prostrate obetu low sperm counts we ye free okra hepatitis B diabetes e madasani sorry free ni dua so madede anti busumi bia hunhuna mani holding heart e be kwa wie ukolebu etire yade run about enipam ne begu anim wase osayem kro kokonti unimeti for tokwasa nse baby a wote no yaka abodu ya ede ahefom maami abesu obeyi wo hawo nyina da ede free ho tano so apatrapa new site e ben apatrapa nkwanta no friend 0243 345 392 and 0506 460 208 na ene yemu enkomo Traders Farm Enterprise for the Traders charcoal powder ede abedwama so bidie powder yellow and black bidie powder yellow and black me pacho one madro bia bro so susu say e posia fa bigu nsuom na nom na inframagina wo yam a wontumi nta na wo ye ne sen yentumi mfa nhye so wa na wo tan wa hyehye obo wurenti maami anatade ye hye no emu atwese ata maami shirt no ono ne yede ani abu no so awuraba wa na wo tan bomoden aso beji bidie pada ibi na wo de agu nsuom ano petututu na wanom bi me pa cho wa wenam bi asrade wom na wusura fa bigu nsuom no srade boni esisi mojentre kwa friend blood cholesterol fa bigu nsuom na nom afei wo anum pampan halitosis fa bigu paste ni to chiusa na wanum nye hwam me pa cho wanum sabro so ade achi wanya hangover fa bigu nsuom na nom uyemu bubomu no ebema yefru no atamdi wanim atwintwam wanim ayedadakuada fa bigu nsuom na nom na wanim nye enkola anim kumase ubenya bi ofredi menseba dan heba apidank Colinac, Misty, any baby biada, yet so ebi. Yes, ya contain abna ho, ubetimi enye be phrase 0243 943 413 Nani Sompa Nkomo Universal Natural Clinic. A yentini mu adwuma. Entini ni nompem. Ye nisa sofo ye ne de homa na guru ye metri so universal de o sese no mpeni team ya de a wo no beto nchia wo te ni sete ama wade ho krakra se ate ka yire open chi a wo je ho anya etwe saman no universal te sekrante we hunu banchi we si apete kra ya wo sa ya de wanyina da enso e de ama wo obehwe na fe yem o ha obi de wo typhoid obetu hepatitis ami etu akwantu ahye da medofo entracing wo yemfani nyina nkodan universal yeyi uyemu findi agu afidie mu no wote wona ade wani coach awisi no ahwebi atonso S line ye bembo nsuomu wa friend 0556 244 102 and 0200 158 272 ne wo mo enkomo tabita kume me pacho ukua da bia tabita se wo mo ye free screening ema diabetes any prostrates or the better wo kwa wako hospital bi ebe check vitals and boy ebe je no untumi tabita de wenyina ebe chew no ahwe diabetes amount liver ye be hwe ehun hawo se bia utadua mu hyehye wo usisi mu ka odwe na utadua no aye mmere herbal treatment papa bi ebe ma massage no ayo mu jam hyehye mu a results no ye accurate ni nyina mfa nkodan tabita Madina Firestone Food Bridge ye watakra de ye wo babia sunwan na kumase de sofoline alignment ye no ne de no mhwe me dofo fra wo me egusue 0202 347 647 and 0260 196 219 nene ne Nkomo kanisa titi adro kanisa se usisi mu na ye wo ya obra yo no twetwasi ani basa kaudwe candida chlamydia syphilis gonorrhea trichomoniasis rashes around vagina orifice wuti na ye wo de ensa wa besi no wapai e ha dwen papa afi umoja ni ntimi ni afusani ye ene friends blood circulation we de be adwuma kama na atumi aboawo tachi my kenten ye ben ye ne eben kenten taxi rank wa baseline pharmacy shops ni nyina benya bi ewo Kumase Colinac Misty Danny Heba Freddie Menz PFA Heba and Cryokinshi Drug Lane Nana Boache Heba Kobedia Heba Richco Heba Jeff Heba Cape Coast Pene Heba Takwa Wase Bibidro Fie Sunyai
cap heba na fe wa frɛ ya homa bɔfoyi 0247 887 436 na ɛne yɛn ɛni Nkomo 21st clinic we are the sciatica expert medofo anamo edi kan yesi ya na ni tino eyetina Dr. Blessed wono no di kan efrasuo na mansan nyina da sua wono no me ehun say yade bi de sciatica so opaachi o na nti na etwon saman me pacho adan na mfa nkodan no yewo Kumasi ehwa overseas ye ben Alpha Radio o mai mu nyina nkra bata ne de ya trapetete senkate tachima GN Bank dandadanum we tachima sunya road ye ben Ajenkwa FM Freyen 0540-311-311 said ya me ton ye menti enya wode enya ofe ada na mfo adwa ton de ne ma wonyame ne yeboafo beba hu dawura ma me ate aguso atum ama anwa baba wo adwa ton de bi apese ebo hu dawura ni nyina mo free production line no 0244-809-641 sa how be daw so mo amo yankwansa atebu amanten fakwasi pinihi chirehi ene amama ene krotuo nyina da akuma tamiebu mu nyina mo betimi afra ho men 0244-809-641 17th July mo hwe nim ye gina mo nkransa ya ibedi adwuma sronkokra ewo honso ede amamo na matade fefe hyemi efri mama C oba akokwa ho fedua wo padwuma dodo mama C wa ho mi abewu wo wokotoko junction one ne ma akoshianom omubo adwuma pa say a wedding dress funeral clothes and casual wear any office wear ni ade nyina mama C be twan yopo na ode amaw me ba fefe mami to Nkomo no so na se efre obu say akye no e wo mankran so patran ti emu honom eno so mo man bill yo ena oba fie second one mami oba fie nyina achi me wo honom ane asa afre me ya search no offense so and so the first one now ko no mo se de bone no akoye pacho na no so fake ni bia akocha counterfeit mo de chile me 2 million 100 cedis bebre abusia mo fanto me so sika odi bi bai na wiase awere ho sanse senye nyame a uhu 200 na ni kutwa ne bi ni wo bai de me hu no heaven e bai me nwanwa pa ko se maybe a wo mu kunum eye robbers quarters ene madress they know as woman can where 200 yani kutwa ni bi ebi ni when na e fake we senye nyame ne bedu afofia ene ye maami wo de aba evidence sake wa meka se wo hini ne se we de from the horse's own mouth oba no wa ha me ba fefe kasa ti mama offense de no na ye mahomete fi se me da ya na ese se obema ne oba ka wo betimi ni mu bi akasa ma na te ya na ya ahomache betimi nyane me kunu esuka chense sasem ba me to me ni na me ni agya me de ko entimi sira no onjai enso me kan ya wan fi me ntia na forest adwuma na wusu onyan no na wo boa mama no wokọ ene oye we ni so kan no ye ke ode no aye so empire be me boni say 6 mwa na 7 mwa numere no afa bag abonachi no wokọ okwai no onamu eti sika no twa ne we mami woncha minim ba bi onya no but osesa me de metian say ya wade atade ya che no wade atade ya che no ba na onye no mu fie ho me pacho enegu fie etobu ampase na egu na ya ma ho metine ma frɛ obi oban me se wo de adanse ntifo ani ba de ebe hwe bi mame asafo nti ewurade koda amaba eti se de na siesta mama dia sie ni se eya me yasa ne picture no muntumi nyi na ka ye hu ne picture pa abawa ese no te wono mama denti offense ye yi no na ye ma homete na msi da bi me amaka no ontie na nipa oba me aka no ontie dia na me de bekwa koto as na ye wo mu no sofu nanim ana me de koto nanim kwa no kra ye ntokwa mo obo me a esa denti na me de ni secret akoto dwa na enu na okoye e de bibrem na me di na me so me kan say bible say wo be sam anim fifire e de ahwe manti eno nche se kokobokro no me nka say eno na akokoye
na asafo no ayi sofo ne frɛ no ne kasa ya oyɛ sɛ wasesa enso ma me na me kɔgye nkra isika ɛna me kɔɛ wo ba bia sika wo ba kɔdɛm hɔ no no na sika ne gu hɔ no ma akyɛ sɛ wɔde ɛba bepie na ma me de yɛ ma homete kra ne sɛ ne nyina akyi ne papa firim ne papa na ɔne ne ma me wa firim na sika kakra na me de yɛ adwuma nkaka na wo yɛ da adwuma ma me na me ton bags kakra na wo yɛ sɛ wo papa firim tu ne sika bia ɛwɔ ho enti wo srɛ me fa sika ne ma wo na fa kɔyɛ ntutuye kakra na wo yɛ a mu yɛ akonta wo de ama me ana me dane sika no de ma me na yɛ 2000 ana me dane sika no de ma me dane sika no de ma makoyɛ yie no me hu sɛ 2 weeks na me so sisi ade mu koyɛ yie no 2 weeks ni enti me srɛ wo fa sika no ma me na me fa nyɛ de me adwuma no wasi mini bi ena ma me de ho ahomete satam na onyi scant wo kra no so le akomo di wo mo ena me obi susu abambo sia ho e kire me na me kɔji me kɔ 12 million ena o mo de ma me nti ma me o mo de me kɔji ne benada Saturday susu na ya na me kɔfa ne ma no ti brada na me kɔji na me de ba fie ba bia me de to ye no na kyese wayi mu 3 million afim wayi mu 3 million me ko busa ya wo so ode be ma me Saturday na me kɔ akɔfa ne ma ne nti ode be ma me ene no nkoda nkyɛn nti mi yi afri baby a ɛwɔ no wo so ya unje sika nto wo no mo se mu yi sika ni mu bindi dinam sa abambo sia de me kɔgye ye se me de kɔfa ne ma na me de ayɛ adwuma na kakla ye de ye nyina ye de adidi na wo ya o si yi mu bi no me yi mu na esa me da ma sa ye de atua ɛna me ye ɛno nkɔka mama wo di ma tam ka che me se me bon one a obefa me ono na ahwe me bana me be du family ntu agi me sika na me dan ne dia me fa me ba no enkonkoma ne papa mama abambo sia na sika ni mu aka be 6 million na ye ma ho me to obi pemfo so kra na ko guarantee e de mama na ye ma ho me tinti mama me to mama ni wo papa ni wo me hu ba bia na me de akra no efa na ye se me gi sika no so efi no na me de kofa ne ma na matimi ni week matimi ahase atwia bosia no tie mama fra akra ne papa na me ye se me sire no satam kwa mi twantro kire papa na me ye se me sire no be ma ni di moto anya accident nti aho kire aba nti me sire no me de akra na ebele no kakra me sa ba be fa me fa akra no top mienu ene ne down mienu ana me de akra no ko mama me free me tike ma me konyina na me frɛ be ma ne sɛ ma me sɛ ma me fa akra yinko me ana ma hwe ma de ana waboa me abesi sa me nti ade nti na sika we hu nti anya me de anya wo so wo de aban bosia anya sa on be che me nti na me ma me ye de me pressure wo se face ka na ma me ka che me se so oba no betu akra no wo fie ho no ma anya papa me nim de wi osimitie otimi bu mama me prepare nyina mame wabusu ya panyina wu mami mabusi apanyin wu ye muni fie wo mukurum mami wo mami nua no so mami na ewu wo mami nua no mu ni ho mi mami nua ye ba ko pe mami wo we krase na wo nua no mu ni ho mami mi nua no me ejare na mo de mo life udi agro sei Esther otimi bu prepra wo still kwateba wi enti mo da ho ma same aye de pay wabu prepra be ma sabi J-bed wako prison aba oba ono se won sakra wa sabi wati ne moto mo hu a wati asi mo du counterfeit to ne ma najo wabu prepra still wote ho wonku ha to aso e ba fefe mama me di akwa no koya me be nyina akwa na se mo busa me mama ye tantan be ma ye mi se kra ni se akwa no ga chen se mama udi me aba ne ko me de me ade o na mi ko busa no me de ho me tina me sa free me yima pa na cho a ka chen me se one de waka na o ka me de me di akwa no kwa o de mi sika be ma na ma me ba fie no oda ho no na me se akwa no me de ne ko nti wan fa me sika no e ma me na nyambo a week no manya bi atimi atwia ma me o ka che me se still oni sika ni bi be sister family asori a e na sister bi o sister Angela nyame nhia no no bo me bosia e ma me de so sika ne de aka ne so kokofa
eniema maame metimi atwie sika na wie na maame de ma ho metene se anajo asemi si enyina anajo meda honom wakonom nsa ba esi ye no no onom nsa na menene enya fan na me se me de me ba kwa ye wo bibi se be ma we na menene e ware ba ye ne bibi se oba me ba dada de bi no dia mintimi no ene ne ntena bi no no kra ye so no kra ntimi mi ne mi ntena biem efi se me ye bad luck oko sisani sika no kra na me ma me ya che no nti ontimi ni mi ntena bi ma me ye fom na me da adura na jo no hwehwe nsuo agu fom ho no nyina se o ma me na honom anajo be 12 na be ma twi screwdriver say me ye balok ni ba be fonti me nko yes o de be wo na ma o twi na me tam akura di bo me bo se o de be wo me no fa mo me ni akura ni nyina ni yemu na me eno so me nya afo na me frɛ ye sofo ni so de on tie de ekoso anajo 12 na ko frɛ sofo ne yira da na me frɛ wa wale poni a wakonti me frɛ no na otie no ye se da bi asafo na me wo sa ade be kina be ma na epra me ana say yi a omokra be nya asem tu de se metimi am ka me mbra machine house bi da ho nanka me mla me da ho na ade kyi a ye hu de ye de ye beto ena ma me ti me ko honom ma on ma me tena honom ye ka ma me be me say oni de fake no ye kan so wu kra ye mfa binsie no onya na ade say onya na ade say obejai ena sofo no yes ade a owu a ye mfa ka tafitiri binsie no ono ne ba on kan che me ne ba say on kotena we hu ntinya ade so obeka che me say me nkotena ho na mo me mfa me ho adwe na me sere sofo ne say me sere no sisi a miniska bia e wo me ho nto ma me ntena machine house ho nom kakla na me nya adwuma na me nya ska me dia high dine eno see you mame me wo machine house ho nom so o madom me o mo dia ma me ne nkra na me wo machine house ho nom be 12 be mai be burupuru mu ye dede kaso onu be kumi ahye sofo no na sofo no na onu anya ho beje me ne matena ema no so ade akye kopie sofo nanim na sofo ne sepam no twane me ma mabusuafo emrem se ne be ya ne ho enkoba asem ma me abusuafo bia ni ho me ni ma me ni papa bia obia na me papa wu me ma me o papa wu na wonua no mo westa ma me nua ba ko ho no mo na wo akra ye 7 but minimum e kira kwan me yes me ma me wo ya no so wo we na be ma ne nya na wajai no wo kontu de ye tutututu ye papa mo ho no ansa na me papa ti me ma me ni bu ye no na me bla panyin no e be fa me e kwa akra ti akra ho no na me wo na ma me ba se me dem be pa me nuanom e kira kwan enso be si ne me hu wo mo a me hu wo mo kwa na ma me se be o mo nsam ni bi na o maka se bi a o mo nti se wote he ma me sisi a me da kwa me nchu oketia ehọ na me ne nkra no ewo timishi wano ya pamo o ma pamo sofo so on pasem nti o ma me ma abusuafo embrem na o mo nka ti se die na apese yen eboa me baby me be ma no de ma me ka se metimi ni natena boy de suro ne koda na me boa na mo me nkra me nya baby mfo mo baby e wo no o mo timi akromfo timi sheda be da ho no no ma ye say hash you answer na ma me fa akula we asa atwe be ma no chese bedru gate na no krampo no adani se weti atofo ma na obi a pre nti o mo tietia nso ti de be se me mabutu akra we so na na mi mum o metietia me Sheno de se ukun no we mame me de me fi ayi na nsen mu no pompo bi be bo mani ama na me yare da baby a me keti a honom nti o mo yo mo de unkofie na unkofie na akra no ko ntimi nsho mo yare na untimi nsho mo nti ma me de ehwo me ti sa afra na ka chense yi ma me yare da honom nkura no me nya obi a mo ensho mo nti de me sro me de na e na tie sompa ye ntimi koya na ma me hu me no se da bi ontimi ma me nkosa de mani aye no nti de me ntena ha sei me ho tomi a na makọ ti ehọ no ma na me won kakran na ma me na hwem na ma me minim de ye be ma no kono mo nsa oba ya na dwobre
Bernard no me ti so di de Katie aba no we hefa che so no abenya dan dem e no oda so onko na ni na empire o e no ni mi de maame e no so wo bo me se me obo me prepare me e bi na wo kokoso no e bi na wo me ho no man hey now report to me enche no hey mam se wa momlem na me de makometi Oyini medase. Say sika we de me so mefa. Say yetu me mofuna mu tie nyina de hu bajim. So edu anadwo me so maties me de akọtro ne ya. We de obo aja, we de odi. Sompa FM. Jaji medase na ye meidie. Enkwenhie ni. Nyame hu ye mmobọ no hu ye mei mmobọ mayeni o. Esan se de se niema si kono anu ye din ni nyina jaji jina se ye mei pe ententem so pese asa obi opeso onyini at once na nsoso oda so ya abofra no obi asebe wo wako prison kohwe obi na akoto obi a wono sebe wedi ne bone hye ho a wobetumi adane chese good samaritan say wobehu ne mobo na emomu nkodane ne yere ema ne nyeye se ne ye du ba bia yetumi ko prisons ni ade ko ya adoye ne ade na so me nkoto se kwabra ne bi ti ho enkotwe ne ma se pesi mi enkotena mi fie na ade ti anadwo no so kon a wonyini ni na afahe 81st mi bei adwuma wodi yese wo hu ni mobo ne de wanyamfo nso na me so adwuma en wo yeye na so sa brantie pie ye na afi wono na afi wode wo be ye yere so hu se wo ye oba se bi unimi de ene na wo betimi ti se esese ye ware wo de e wono me bei wanwena nkwa akiri ene ne neye o kese nkwa wono wo dwene kwa akiri ehun se da bi baby a me fa brantie me nhwe ne kakra ene bebre nso koda hoba ebe ye nipa bebre be sakra ebe ye enema bebre bi bedi asofu kra nanso so wo de wanto obo wo kan ye wono no boy no ye opportunity onyini ni wo hunu se wo betumi di ababa wo ya adwuma enu nti na sebe wo fa me bei na me mei ya no mo kanyansa kasa kire yen wa hadodo wo munyansa kasa ne wo mana montuo ne nkọ de bia me kan wasem se me bei wo hwe ne nsenkem enna me ni obia enna me ye obia wuni obia de yesi minimanu ni enti me kwa na me kura obia wuni obia no enye nipa sa ne ye kofa ne se ne ne be ware o e wo se wo sabi wudu ani to fom ehwehwe obia wankasa onim se nipa yi woye nipa wo betumi sabe aboame eti na da bia pa kwabena kase ya momo mfa bibi nto ase ansa na sabe mako enu aya no ke ye bi ni o eti mi bei me manum bebre na wa bonten a wo maye victims a wo mu ni ntimi nye bodu menti wo mu hyehyɛ dem na ye ka kyerɛ mo awie yi se enye ba bia na sabe yenya asase de enye baabia na ye fa ba ma wu enye ba ma bia so ne kukuru ye ho sebe ede ye koto ne so sansa brantie so ye obi a sebe ye ware na ena wo ko ofie wo kra no wo ne ne kotena ye wo red flag bebre anese se wo dwane je wo kra nkwa still wudi kan first time cry ye chi na yi na de amiri na wako defender se wada no wo defendant a chese wono wo wuo mu onkwam o na obi nsusu a wasabi wo ye preko no wo ye preko da bia o udware ne mpempempempesi wie wo besan akoda ne wie etu ohini ni medase yenkwa homa ne so ne yenya enua be ma no wa homa ne so hello Sompa FM. hello Brian, good afternoon. Good afternoon. Me pacho uni me esta o say. Me pacho. Yo bra, odina sembi abetu manim wo Sompa TV so. Me say o se ni kuni wono wo nkra mienu. Say ye mpe ne tintin pe na bia ba bi obetena.
aye problem ama no na beden na waboa ye na ya pe baabi ama no wada woroma. Hello. Hello, madam. Me pacho te menka. Madam pacho me ton kapa. Na sem na me ka ene se wa nyima no o. Me pacho mi nyiwa no me pacho me wo online na ye me no na kata. Wo radio so na wo kasa no. Me pacho yo. Me pacho o de betu manim se o se me pebe bi manent na no kre. Na problem na baby na ye before ansana o free ho no me rent ni nyanso ho na na nyoma mu enye nti amatna nti o bisamia sa pepe o de aba betumani na edi enti na ma wo bo ne saa because oba wa yi ne kokoso a kire yen ne hu nyina gyina moja so na wo bo no yi ma dai madam pa compressor eti ne hu na gyina moja ne ona abo no me pa cho da bi mbo no o se kwan of us o hia na wo da prison e no be hu na obo a wa ma ye yi hu a enu tu hu se wo ye oba papa na ne tra no kre o me pa cho no kre o na wo se ucha counterfeit sika ni bi kura me ada na sa adwuma no na wo ye me pa cho nya no kre na sa sika ye kura mi me ne na ye na mejai enu hunti na ma wo free me chen no because of sa adwuma na nti na wo ni obai na ye sa adwuma no na me ne na ye na wo ne ya ono ne mo na wo de boa ne se ono oje kwosesa ana ono wo ye dai ono na na ye kwosesa ena ja ibinya avinya asori ko eni adinti afutu ni ade wa asori ho na ebedu tan bia ni jaita ade no na ye to abrabo ni ema different ne je se counterfeit wo ni oba no ena na etwa o ka ho bi eni ye chi ude bi enso ya nche ne dai ma no te no ko ono na menene ko na yakwako ono na etisa me pacho jina soma me Esther wuku se na onu na etwa no kure be ni wo kasa ho tie yima ndo tie me pacho so ni me na ye o me tie o pa o so wo ni me na ye me pacho me tie o wonya we wo fa so yima no o tie kasa so ni me na ye o so ni me na ye ya chewa man kan so no na me kan ho na won kan ho yima so we are we me ko me krao se me krao se na me ko akoye so we are we se ewiase won ya nya sao me nyina won mu ntwantro ma me asem we ba ye dikan me ya se me me kan ti be ma we kan se me wadansefo be ma we shada ka so ne me na ye nso ma me nyame o hata 3 anim se me ne be ma anya bi da dia me ya ne se enkra intimi ni baby konti o ya china na makwa akoma ne be o nante ene be ma we ka so ne me na ya ma me ayantro ayi mare sheyi oni anyina ye benya so aketio ade ye nyina ye benya so aketia sheyi mami mi so atemba akope wodidi akwa tonsu da aye me no mienu na koye wodi sika ni bi akwa asole akwato collection pay dabi atonsu wodi kwa atonsu akwato toni ema mini nyina na koye nti sene so begina ho na se o ka se se ni se ya no ka wo hey ma heye o ka ho ena ma heyo ana mi jai te adwuma no yima bura wa buru na ni ho agiragina moja akora no apapa ni fon se anya wanti we dia na chese menyi uni ante o ka se mabona no kure bien yima da be na obema me hu ni ahwe baabi ankola ne beda no ne hia wo ma na ode om deda bonti kajetia no how me pa menina ka ho asem yima me pa cha wo china mami hu ni ehu kwakora wo de entwa sa musika asem no so wo ma no yempa baabi ankora ne beda why madam me pa cha mate eti ani producer ne kasa wo china me hia why
Yo na wawale your corner ya esem wada. Ma mele tini tew. Ma me true. Minimum. Chaso. Ma mele boni tew ni ma friend true. No crow akuko duro boni. Ena hey shut up. Akuko duro boni. Minim say o kwa sorry me ehye onkom say okunu ye prisoner. Entina okopie sa tibia no mu a because de ye nim kra ye adwane na de wani ekoko hunu ye. Eh wo bra entime de all can no me ya je adio. Me o de ye say ye de ni ho na me se me ya aje adi because say wo hwe tibia abrantie wom to the extent say utimi twa ntoro oba papa kura utimi twa ntoro one shut up ni yankasa obi a utimi twa ntoro di obi hye eye obi papa wan nyankopon nsoma asa papa ye no onyankopon nsoma asa papa yesu kura ba ye no wantimi ansesa nipa nyina o oja obi a pedema wo na wo besesa sebe obi a krono nti oma wuhui senti nso kra okoda mu a enye se bi asemfa hye bi omeke bibia plain to you say ye krono no okobo e ne ye de ne tumu enti obi aba ma wo na wo ba besesa no e na awie wo say ye yo eni nti yesre papa ye bi oho a oyini papa ye bi onso esa adane boni o nyame nsoma say yesa papa no ye ni agigi eson bebre digu ya wi ana afa yakoda asore dem ni esugu nyame so abrabo eye ni da ho eni nti wa ma wani anda ho nti se so de show sa wo ne na ya no two ways wo ni na she dem wo ni na koba I don't report to me enchi to ne for say ono one report to me enchi no because wo fie gu mpase bebre wo ye nso kranka wo say wo ye de wo free ho sa enso wo ye nti kwan bi so no na che say e kire na bi a wo hu say de ekọ no ekọ bone na bi a wo sesa ye kọ asore na wo person no nso sesa no wan sesa eni nti me de ye kan say nyame omo a wo hu mo nyame beboa no boy no wo ye nipa bone na ka de me be ye de ma Mary enka wo ya wa anya ne bone na unam na akohia nipa bone ni a eye ye sre sofo nso mission ho no ti ka omo je ni tena ho kakra ma ye ya kabe wo ba ko ha hwan wo de wo chena me ni be hia wo betene kakaka ti me bai na kuma pa ene wakodi akira ma na kohuna mane 0554931931 0548 ma Mary ya semo 93193 de bia nipa omo akoma pa ene omu hia nkwanhia 0554931931 0548 oh hello ma Mary so who pictures what pictures are we didn't baby akase free hello afternoon did baby akase free pacho you know me sector my wo so aye bi pen see me I be me ga esi so ban pe ni de ya ko na ya ni ka se o ayi ya ni ko da ya sompa ni ga da ka se na ya ni mo hen ka se ni la bin ti ka ta I think the same thing that ba ma ya ze Ukasa ni yente de ukano. Hello. Hello, good evening. Even udin baby akase free. Bacho mi kasa so. Yo yanko. Oh, man de wanya de kra. Se oba abua no. Ana se o bi so ka ja ho are bi ko ga na. Isi be man wanya kra. Ya mi bua ge. Omo makodem ni de obi wa wo hu wani mu kra wo nye bone a otumi de hye wo woseme ne ne koye nso no oboa ti se se de ohima ne keka ne nyina wo boa no de ha ko de hello pacho din baby akase free do she free chat mam kase free cake yo yanko pacho oba do ye dem ko me twan ko anye bone no dem man anye geni mi FM anje sanye ye ni ni mo wonse sa dia obasi santum pocho mo be mamwana esrama wa betumi ayentina oba ye na mi tra amayo amawo maako eye musema wo baako ntima wie ya sen munyi sa adwen ni firi mutirim na wo baako eno nche se wa se ni problem no ma wo baako nti na kade me be ye wonye mfomso wadi na komachi enso wo ba bi ye de ne kwa wie hello
Hello. Pachodin baby akase free. Ado ko se nkan se. Oja enko. Because you eze ba na to ai so. That you na mu be bring. Ti ma e yi wo. What I say? If you ba no mu se ni bi ko ni mu bi. Bo to o ti di na ya ta ro ni mu bi. What I say? Go to this one more go to market ko to ade e ba. Na bra, enti oni mu bi a no ade ne ho ba betena TV so saa. But I'm here for you. Who's the first case, you know? First case, who took the bone and no different? Hey, we found one year because you don't know me. Hello. Esther Nyabutrati. Hello. Hello. Udin baby akasa. Aw. Because we Jacob, we are very Ben. Yo, young quay. Many no police station, community police. Many and truck a sepa no Chamina Bemano. You know, Jimmy, but so I do a balance of course of him. Then I will be charge your banner. Or buy as you are from Museum C. Or buy you from Museum and also a sort of banner or banner to up and out to a banner so. And go from the charge your banner. You never man where Jimmy Power, Union, some among friendly beam, and go from the ball banner and when the fat and a man. Yes, Ramo Amore will be what do the prebia. 1 year domo na wo yem fa master why mo amo hye kumase akole imamo ma ne ne mai enkowu na dodo prapra wo boy yi hunu na chiri kwan no nkotene ho mayen wo obi sa mesra free production line 0244 809 641 0244 809 641 dodo prapra na won nkotene mu na eyawra wo sam yi ma no oboa wamu aje obi akodem abano dodo no oboa den beto asem ni one na ye bia oboa me say adan agent betena ha wo twa ntro nya na me so oboa agent say aye no kore na ne wo faase ne ho ahinti na o ka sesei ya adwuma ne ye ne de ni fem me so me tia me yeso fo ma me mani kwachiri wo de mo pa mo nyeje me hye nkom nkyerem hello Pachodin baby akase free Nkwe boy ni mano o intro no wodi ni bana ma ko wo ka na se u chantro o mo ko bridge mo tati bia o mo kwa reje mo no intro pa no o cha to bana to bana ti mo na mo bana yo yesra mo amoshe obi o wododo pra ye pa mo chao number ye gusu 0244809641 why me master ne main kwatra no ntumi nakaje tia oba tan ensuo toto eja nkaba ne maame ne papa wi eja no hey hello yima de ye kan hye ne ye o emema e from yima bebre kura babro nso mo boa udin baby aka mfa bi da me mama we udin baby aka sefiri hello Emmanuel say go see ya pompa Jordan baby akase free Sompa FM hello madam yati unka kasawai neba so e frame kenti ne kaze fiado yo yanko madam be man je wanya de fra de be man de wanya de fra no bana e papa sina so e ni chedi wanya de be shemo more about my lady Wanyadi. So, yo, hello. Hello. Udi baby akase free. Ya fona ko chesi de ka chesi chwa. Yankwe. Efa so amemba kuna o te wonche na o kase akwana shut up. With all due respect, ABL Tebi on Kwamani be more seriously that. Sometimes now we are who she may, it's him out take the decision here, and then you will say, but situation now, woman, I'm out take the decision there. We are who she may. Akrano, Brow, MB and Krana, Canahona. Educa with them Krana, who free boy knows it here, and again will be there in front of our order. All those things, you know, basically, I'm going to take decision. Because I'm in man on tonight. And then a fourth with the Mukrana, and then a fourth situation. No woman, 80 man.
Yo ya dase yes a situation so de uko situation mu abla na no tintu uko kum nipa se ne ne na no so na no de no obi situation che we abai we de you ti ade ne de let's call a speed nya na nye but ye bai de nko anye bone odi na komachi ye papa e na be ma no ye nipa bone enfo friend you chat we hello of Mare. Ya Judin the baby akase free. But I fam bo acho na kase free kolongo. Yo. But girl no fa we nya de fian de se nya ni penya na e o mo papa. Am se obi so o mo be on fa mo no na we mo bododo. Ase ye de asi. Esther, o ma me ntome na me de ma twetwam ate. Na fa kata nkra ne ho. Na ebenya baby ama sususu. Why? Ebenya baby ama wate. Kasa ba ko yeta ma na so kasa. Asamba go make a chere. Emma tisa mi say. Oh. Omo fa we nya futu. Ah. Fisa ma susu say. Ah. I say you ma bet me I say. Ah. And omo fa nya futu. No mo. Se om bi wati bi am say o twe no ntem na nka chere ti say dia me die aka chere. Ya bro chirefo ye sra momo aye ne empe baabi ma ye bai na na ye ma sapon radisha baabi a obi ada sada na peka me ma na na akua mike anti Rebecca ene mo amoka ho nyina ye sori abudi abia by frame oni ni amakrancha da zo a so for ma me premier ni Sompa Nkomo de eye bola ya sorry ya ko